head to toe. So first exercise is gonna be some neck rotation. Light, we're going to the right and proper feel the stretch to your neck, feel all the tendons. And at 15 seconds, we're going to change the other side. Good, now go the other side. Make sure, keep chest forward, arms on your waistline, and go to the left. Slowly, nice and dynamic. Good. Now, we're gonna go for the next stretch. 2 forward, 2 back. 2 forward, 2 back. Let's go. Feel the stretch to your neck properly and the back. Good. And now sides. Right and left. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Keep going, stay with me. Oh, I love this stretch. Lovely. Now, ኩሩፍቱ ሪዞርት ስፓ እንደምታዩት ሀይቅ ላይ ነው እየሰራን ያለ ነው። አሁን የማማመቂያ ስፖርት ሆፕ እስቲ ሆፕ ሆፕ ሆፕ። ሰውነታችንን ለየትኛውም እንቅስቃሴ መጀመሪያ ማሟሟቅ ዝግጁ ማድረግ አለብን። ሆፕ ሆፕ ሆፕ። እዛ ወደ ጎን እስቲ ሆፕ ሀይቁ በጣም ደስ ይላል። ቅዝቃዜ ያለው arm rotation. Let's go. You feel the chest, you feel the back, nice and easy. You go to the back, right? Keep the arm straight, chest forward, legs apart from each other, and now forward. 15 seconds gone, so you're gonna start going forward. Good, good. Let's go. Nice. Now we're gonna do shoulder expansion. We have horizontal, vertical. So let's go. Chest forward. Good. Keep it there. Feel the stretch into your chest muscle and also the back. As you can see. Nice. Nice. Good. Good. Few more. Whew. I'm loving this stretch. Good. Now shake your arms and we're gonna get ready for the next one. Oh, so as I said, horizontal and vertical, yeah? The same thing. You feel nice and easy to the chest and the shoulder as well. This is great, especially if you have a hot upper body workout session. This stretches works perfectly, guys. Right, we got 5 seconds to go and we're gonna change. Good. Now we're gonna do some elbow circles. So we're gonna do like this and then after 15 seconds the other way around. Let's go. Good. Nice and easy. You feel the shoulders, you feel the elbows, you feel the arms, biceps, triceps. Now the other way around. Good. Keep the arms at 90 degrees. You see the way I'm keeping them? And keep going. Stay with me. Nice. Good. Proper feeling the shoulders in this one. Lovely. All right. I call this Arnold press stretch. You know, like you do the Arnold press exercise. So it's the same movement, but it works perfectly. Your shoulders, your back, and the lower chest as well. Nice and easy. Let's go. Good. Now for the chest, arm swings. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. You get a proper chest bump on this one. Or you can go 1, 2, 3, 4. So you can do 2 or you can do 1. Good. Keep it there.
10 seconds to go. Nice. Keep it warm. Warm that chest properly. Good. 3 seconds to go. Ah, I'm loving this. እግራችንን ሆፕ የውስጥ እግር ቀኝ ግራ ቆንጆ Hey, hey! Stay where you are. Hop, 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 hop. Stay together. Huh? Jarba. Deret. Hop. Back kick here again. Woo! Nice. Kasha. Huh? Grazie. Sasa. Hoppa. በጣም አሪፍ በጣም ቆንጆ ሰውነታችንን በደንብ ሞቋል እግራችን ረሽ የመግቢያ ማሳሰቢያ እስቲ እዚሁ 3 ዛጎንበስ ቀና 2 1 መቀየር ሆልቲቲ 3 2 1 ሮዲ እዛው እስቲ ሆፕ 3 2 እስቲ ወደ ውስጥ 3 2 1 ቆንጆ 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 ሲ 1 2 ቀኝ 1 2 ግራ ሆፕ ሆፕ የእግር ስፖርት ስለምንሰራ በደንብ እግራችንን ማሟሟቅ አለብን ሆፕ እስቲ እዚሁ ቀስ ብለን ረጋ ብለን የግራ እጅ በቀኝ የቀኝ በግራ ሆፕ ሆፕ ቀስ ብለን ቀስ 5 4 3 2 1 በጣም ጥሩ ቁጭ ብድግ ነው Good. Now we're gonna go hip rotation. Now slowly we're gonna go to the lower body. So we're done with the upper body pretty much. And hip rotation to the right. Don't rush. Go all the way to feel the lower back nicely. And now 15 seconds gone. Switch. Good. It seems like 10 minutes a lot, but actually it's not a lot. It goes quickly. Good, straight into next one. Inner thigh and oblique. Oof. Proper feeling them obliques. This gets you rid of the stiffness as well. Try to go as slow as you can, but don't force it. Good. Nice. A few more, guys. Okay, now we're gonna go for lower back and hamstrings. So we do 1, 2, 3, 4. 1, 2,
3, 4. If you're more flexible, you go with the legs more close in. Good. Good. Nice. Proper feeling the lower back. Ooh. Lovely. Now, standing toe touch. We're gonna start with the right leg. This is a really good exercise for your hamstrings. Nice. Let's go. Worm them hamstrings. Hamstrings. Let's go. A few more. 5 seconds. And then we're gonna switch. Nice. Now the other side. Good. Good. Feel them hamstrings. Hamstrings. Hamstrings, hamstrings. Let's go, guys. Ooh. Ooh. Good. Nice. Second. Now we're gonna do half side lunge tap. 1, 2, 3, 4. So you don't go all the way down. You go only halfway, you see? All the way down will be like, that's all the way down. You're going good. Nice. Give the chest forward. Focus on them legs. And that's it. Now do a front static lunge. So proper stretch and then you twist. Again. Feel the stretch into your quads. Good. Lovely. Nice. Now we're gonna do sides. We're gonna do 1, 2, 3, 4. If you find it hard, you can put your hand down. Good. Nice. Proper feel the hammies. Good. Good. Look at that. Nice and easy. Feel the stretch. Ah, lovely. Now, knee into chest. So you're gonna go 1, 2, and the other one. 1, 2. Good. 1, 2. Whew. 1, 2. 1, 2. Good, guys. Stay with me. I'm loving this. Nice. And last one. Good. Now we're gonna do squat rotation, reach the sky. So you're going to squat and reach the sky with the arms. Squat, reach the sky. So it's like a twist in the middle once you go up. So down, once you go up, I'm twisting all the way up. Good. Arms 90 degrees and up. Down and up with a twist. Good. So you're gonna warm up everything here. Legs, midsection and upper body as well. Good. Now we're gonna do butt kicks. You're probably gonna feel your quads on this one. It's a good quad warm-up exercise. You don't have to go crazy, slowly, controlled, so you feel them quads properly. Nice. Good. Last 2 and stop.
1 20 19 18 አየር ይገባል እናስወጣለን 17 16 15 14 13 ናይስ ይዘርጋ 12 ሄቡ 11 10 9 8 ሮዲ 7 ወደ ኋላ 6 ሶልቲቲ 5 ዳጊ 4 3 2 1 ቆንጆ በጣም አሪፍ ቆንጆ በጣም አሪፍ እናንተ ቤት ውስጥ የመጀመሪያ ጊዜ ከሆነ ስትራፖ ሊይዛችሁ ስለሚችል እዛው ቆማችሁ እግራችሁን ማዘጋጀት ትችላላችሁ ሳብ ለቀቅ ስትሬች እያደረጋችሁ እያፍታታችሁ መስራት ትችላላችሁ ሁለተኛውን ቁጭ ስንል አየር እናስገባለን ስንነሳ እናስወጣለን 3 2 1 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 ዳይ 10 ሆፕ 9 8 7 6 5 ሆፕ 4 3 2 ሆፕ 1 በጣም ቆንጆ ሶስተኛውን ደግማለን 3 2 የግድ እናንተ በ20 መስራት ላይጠበቅባችሁ ይችላል በ10ም በ15ም እያረጋችሁ በ20 የለመዳችሁ ስትመጡት ቁጥሩን የጨመርን እንመጣለን 3 ሆፕ እስቲ 3 2 1 20 19 18 17 16 15 የፊን ጡንቻ ይሰራል 14 መቀመጫ 13 ሆድ ይሰራል 12 11 10 ቆንጆ እግር 9 90 8 7 ያምራል 6 5 4 3 2 1 በጣም ቆንጆ ሁለተኛውን ስቴፕ ነው የምንሰራው እዚሁ እንዳለን ሳይድ ነው ወደ ጎን ነው የምንሄደው የፊት ላንጅ አለ አሁን ሳይድ ነው የምንሰራው ይሄንን እዚሁ ረጋ ብለን እንቆማለን ባልሰራንበት እንሰራለን ማለት ነው አሁንም ሞር እግር ላይ ነው እግራችን ሲጠነክር ነው ለተለያየ ስፖርት ስንራመድም በየትኛውም እንቅስቃሴያችን ላይ እግራችንን ስለምንጠቀም እግራችን መጠንከር አለበት ሞር ሴቶች ስኳት ቁጭ ብድግ ሲሰሩ መቀመጫ ሂፕ ዳሌ ይሰራል ሆድ ይሰራል በጣም ቆንጆ ስፖርት ነው በቀኝ እግር ወደ ግራ 3 2 1 ናይስ 10 ቆንጆ ረጋ ብለን ሆፕ ናይስ ሆልቲቲ 9 7 ሆፕ 8 ሆፕ 7 ኳስም አለ ከኳስ ጋር ነው የምንሰራው ሆፕ 6 ሆፕ 5 ዳይ ሆፕ 4 ሆፕ 3 ለቀቅ የዋለው ሆፕ 2 ዳጊሻ ሆፕ ሮዲ 1 በጣም ቆንጆ እንዘጋጅ በግራ እግር ወደ ቀኝ ነው የምንጀምረው 3 2 1 ሆፕ 10 ናይስ ሆፕ 9 ሆፕ 8 ሆፕ 7 ቆንጆ ሆፕ ያምራል 6 ሂፕ ዳሌ መቀመጫ 5 ሆፕ 4 ሆፕ 3 ሆፕ
ሁለት ሆፕ አንድ። በጣም ቆንጆ። በየትኛውም እድሜ ክልል ያለ ሰው መስራት ይችላል፣ እንደ አቅሙ እንደ ችሎታ። እግር ኳስ ተጫዋቾቻችን በጣም የእግር ስፖርት ያስፈልገናል። ሩጫ አለ፣ ለኳስ ያስፈልገናል፣ ሯጮች ያስፈልጋቸዋል። በየትኛው ስፖርት ክልል ያላችሁ ሰዎች የእግር ጡንቻ ማጠንከር ያስፈልገናል። የትኛውም ቦታ ስንራመድ ጠንካራ፣ ፈጣን ኤሮቢክስን ብንሰራ ምንም ብንሰራ 75% የሚሰራው ትልልቅ ጡንቻዎችም ያሉት ኳድራሴፕስ ወይም የፊት መቀመጫ፣ ሃምስትሪንግ፣ ባት እነዚህ ናቸው። እነሱን ማጠንከር በጣም ወሳኝ ነው። አብሮት ደግሞ ሆድ ይሰራል ማለት ነው። 3 በቀኝ እግር ወደ ግራ 2 1 20 19 ሆፕ 8 ማለቴ 7 ሆፕ 6 ሆፕ 5 ሆፕ 4 ሮዲ ፌቨን 3 ዝቅ ሆፕ 2 የመጨረሻውን 1። በጣም ጥሩ። ጃምፕ ስኳት ወደፊት 3 ነው የምንሄደው። ልክ እንደዚህ ማለት ረጋ ብለን 1 2 3 ወደ ኋላ እንመጣና እንጀምረዋለን ማለት ነው። ወደፊት ወደ ኋላ መሄድ ካቃታችሁ ባላችሁበት ሆናችሁ መስራት ትችላላችሁ። ማስወጣት፣ አየር ማስገባት። ሆፓ 3 2 1 1 2 3 ወደ ኋላ መምጣት 10 ብየዋለሁ። ዳይ 1 ቁጭ ብድግ 2 ሆፕ 3 2 ብየዋለሁ። ረጋ 1 ሆፕ 2 ሆፕ 3 እንዴት እንደምታምሩ 4 ብየዋለሁ። ዳይ ሆፕ 2 3 5 ብየዋለሁ። ዳይ 1 2 3 በጣም ቆንጆ፣ በጣም ቆንጆ። ኢነርጂ ይፈልጋል። 6 ዳይ 1 2 3 በጣም ቆንጆ። ዳግሻ ሶልዬ 2 ቀሪ 3 2 1 ዳይ 1 2 3 1 ቀሪ ዳይ 3 2 1 1 2 3 በጣም አሪፍ። ይሄ ስፖርት በጣም ክብደታችሁ ከፍ ላለ ሰዎች፣ መዝለል ለማትችሉ፣ በጣም ለሚከብዳችሁ ሰዎች ባላችሁበት ሆናችሁ እዛችሁ ትንሽ ቁጭ ብድግ ጫና አለው። ጫናው ደግሞ ለበለጠ ለውጤት ይረዳናል ማለት ነው። የትኛውን ስፖርት ስንሰራ አየር ከሳምባ ከውስጥ እያስወጣችሁ ነው መስራት ያለባችሁ። ንጹህ ኦክሲጅን እያስገባን በካርቦን ዳይኦክሳይድ ነው ስብን የምናቃጥለው ማለት ነው። ትልቁ አተነፋፈስ ላይ ነው። አመጋገብም በላብም በብዙ ነገር ይወገዳል ማለት ነው። በስፖርቱ እናቃጥላለን። ምንገባውን ስንቀንስ ተስተካከለ ይሆናል። ሁለተኛውን 3 2 1 ሆፕ ናይስ ናይስ 10 ዳይ 1 2 3 ሆፕ ሶስተኛው ሆፕ ሆፕ አንበሳ ናይስ አራተኛው ዳይ 1 2 3 አምስተኛው ዳይ 1 2 3 እንዴት ነው ጫናው? እንደሚከብድ አይከብድም። ይከብዳል ብላችሁ እንዳታስቡ። ስንተኛ ነው? 6ኛው ዳይ 1 ፌቡ 2 ሮዲ 3 ዳጊ ሶልዬ 3 ቀሪ 3 2 1
አንድ ሁለት ይቻላል ጃምፕ አድርገንም ሶስት በጣም አሪፍ ረጋም ብለን አሁን ስንሰራ ታያላችሁ ሁለት ቀሪ ዳይ አንድ ዝቹም ሁለት ሶስት የመጨረሻው አንድ ዳይ አንድ ሁለት ሶስት በጣም ቆንጆ አንድ ነው የሚቀረን በነገራችን ላይ ስፖርት ስትሰሩ አልችልም የሚባል ነገር የለም የማይቻል ነገር የለም ሁሉ ነገር ይቻላል ግን እድሜ የሚገድበን ሊኖር ይችላል የጤና ሁኔታ ሊገድበን ይችላል እንደ ጤና ሁኔታ እንደ እድሜያችን እንደ ስፖርት ላይ እንዳለን ቆይታችን መጠን እንንቀሳቀሳለን እንጂ እንደኛ መዝለል ቢያቅታችሁ ባላችሁበት በራሳችሁ ቁጭ ብድግ ማለት ካቃታችሁ ደግሞ ወንበር ላይ ቁጭ ብላችሁ መስራት ትችላላችሁ ሶስተኛውና የመጨረሻው 3 2 1 1 2 3 ብራቮ ሁለተኛው ነው ላይ 1 2 3 ሶስተኛው ቀስ እያልሽ መስራት ትችላለሽ 1 2 3 ብራቮ አራተኛው ዳይ 1 2 3 አምስተኛው ነው ዳይ 1 ሆፕ 2 አራት ቀሪ ዳይ 1 አይዞን ሆፕ 2 ዳይ ናይስ 3 የመጨረሻው ያያችሁ ወንድሞች እህቶች ዳይ 1 2 3 2 የመጨረሻው ዳይ 1 2 3 1 የመጨረሻው ያ ብድግ ብለን ዳይ 1 2 3 በጣም